Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bil istiqamah wa akramahum bis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa, wa nannu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad addal amanah wa ballagar risalah wa nasal ummata wa jahada fi sabili haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas
Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil asisil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin tomatuakin dan dia surah-surah malabiki sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah. Alhamdulillah pada launi main atau pada le supaya mengpatupui papuji simatata naipakulas asukuru kemarajata namuka apangin ringeng apa tiruan dan nia pamasi simatana Allah Ta'ala pada laurikeng natawedisi pada engkar ruasi bola mapacinna puangi pada makdarari mapangawiani mapat dupa akatangeng palahir tepek nenia tahu salawat nenia papa salamat suku lauri tahu ria masinna ya Allah Ta'ala Nabi yang kai ipu minasa ipu merenuh barak kuamengi engkai mangan ruan-ruangi engkaki matama ilalen nawawan lolong sapaatna nabita rieso de nagaga si jampangi ini Thomas sompuloloi tesibat-tibatin ini toman labi ninging nih ambok dek nana parutu sui anakna anak dek nana jampangi tomatuan nasabak si matang kata masalawa dan dia mapas salama asoni na engka mati nabita mangan ruan roti. Saya selaku hatib le suka paimeng mapasengengi mapatu-paturengi mapangesiangi tau tepe barak kuameng ya tepe tak si mata engkai sawe na mence pulana na engka mati dia panguluang engka ki wadin nengau puang Allah Ta'ala ya kepa wadiki mancaji atarita kota-kona Allah Ta'ala materi akhir nasaba engkana matasa ulaweng pejeputa hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah yai Jumat pacapurna riitau 2023
Berarti dekna nameta yutamai tahun 2024. Mestina wae nareko tomat tahun baru ya kumat bicara hakiki witawe. Mestina maka kerak-kerakengi pati mana ki nekia yamak dupae dek na cedek koromai wita siludu ngetak si kampota bali bolata napake mita kalupa napake mi wetunna pulu pada pungang adorakan. Dan inilah yang saya akan singgung sedikit tentang pentingnya hidup istiqamah itu. Masoli ya senge istiqamah Bapak. Mawatang salis sureng. Pegau EDC malemak. Neki apa nenungan na ya rode cengi ya na jama-jamang mawatan lah. Padahal nareko tomelo salamat lempu mesti yang kaki korup. Maka dia puang Allah Ta'ala ilalenna surah Hud ayat 112. Pastaqim kama umirta. Istiqamah lalu kok. Mertuana ada amal kita itu mau nih becumua. Yang penting permanen. Ajak nata mabela baja sanga dinangkan latu ribolata leturi anak makun reta nayak kukutana makadaga zamanna makadedega kamanesa kemungkinan besar dek nai tarima ya dek nai tangke bahayana tuh mana kailo mabena dek kamanesa zamanna. Tapi aku angkaman nesah mau ni cedek. Iya natu mamuare purapi matu boting. Nasien reke dalek nah yang penting engka jama-jaman. Maku toni dia. Wabtagu ilaihil wasilah. Apalagi narekoyer umur tak kapalampak ni aku pak golok babak kedua ni itu hati-hati atutuki. Jangan lagi waktu yang sempit ini dipersempit. Ya narwak kena denre mesti nak keraki patiki nasabak masimpan ni wetu matane dosai manipi bokongnya madodo ngamalai padahal kurarode naga kawat disiampai. Ya nai nasa puang Allah Ta'ala napa seki ilalen na surahut. Pastaqim kama umirtu. Apa nenunga kok? Dia tahu mas sumbang 100 juta. Nekia cicemi. Nekia engka tahu tungka
ke lori masiji si mata masuma mapatama doi si Rp10 ilalena celengangi lebih na pojiwi risesena puang Allah Ta'ala na yero dende seratu eju apa istiqamah engkau tahu tas tabe ka 10 na temeri korangi ramalang niki ramalami nang ngaji lebih nareko engkau tahu mengaji tak dua mi ayat yang penting sosok ya narwa kedanin remawata ya rumah pandanungan dua na ayat yang penting sosok makanya puang Allah Ta'ala ilalena surah Al-Jin ayat 10 wa alla wistaqamu ala tarika la askainahum ma'an gadaka yakko engka kumapan nenungeng ilaleng agamana Allah Ta'ala nekeyero amala parmaneta denawa dikupar luwe jadi tu asito ngenar riona puang Allah Ta'ala kui sunnah apa ya tu par luwe inreng anu purai kadoi dena wadi dena pegau ilas ki dena ilas pegau isa apa anu purai kadoi inreng ma periki masagena nareko inreng aku ragain pajak jadi kupi anu sunnah sapani agak kira-kira cocok dan tidak mesti amalan itu adalah aktif basana sempajang puasa masih sedekah aktif basana yero wadi ma amalan pasif maka daya matu 2024 elo nama pesau macai mau iga ma pakai kering amalan pasif asaner wadi toma gangkan nala taro puang Allah Ta'ala dena welo macai ya naru tapan nenung ya imatu 2024 dena welo puada ada beleh upu to upu mate tetap kama puada datong tapan nenungan ni atu tuki megalade makukuangi tahu malade nala sara mencaji peluncur tim sukses untuk suatu seorang calon dan kandidat nalupai alena tahu misi mata najo kang na parutu suasoni nekian nalupai alena kedawa ditomak gaya tudang ekuai rakyat kamu akadera runtuk kurao detoga uteransi kuranaka detoga na pope asujanga kamungkar nakir ulemu agak baliwi kira-kira malaikat matu jempu ka malaikat tegai wan nasi ati garkang yari gawan nasi tati nasta paduan rupa tu pesan memang ni makukuang apa pada matu nareko mapesang online ki dena mungkin pisai pesan apa manu matu boleh kira-kira yang jemput kita wetun nama tu elok masarat tu boyi gayero malaikat maragai ya gama sekange yari gaya ma besai ya ko masekange asekani jama mana ni ya ciange lulu isina apa pesangkai pasti matuk malaikat masekange matuk jempuki wan nasi ati garkam matuk
Ajanna muana rekoto mabesah. Magalaki mapasi tujuh. Mabesaki ku bali bolata. Mabesaki ku bali dareta. Mabesaki ku bali galuta. Apa akong kato bali bola biasa di pedang. Makrelo kase di pondasi wiro tanai perbatasan. Matan ratu to macecenge. Kongka tahu makada pada tanata nai pondasi ya kena menno to roca itu. Agaknya menawaseng. Elok ko matu membangun deh nama pondasi. Katu to mapa karena sepada tanata nai pondasi. Kena min ai to roca nai. Jadi nigi matu elok na jemput malaikat mabesa memenik makupang. Apa ia tu jalur etama ke surga pitu 15 paraseng. Telu boleh ripan lawangan na pada tarupa tahu. Sek dimirip wangi. Aja nasi mata suju mujama. Dek gabali bolana ne wasiame. Loi mak galun na kari bali galun na. Loi mak dar na isa sapo na bali dar na. Loi mak balu na uragai literena. Loi mak tanda tangan majeko tanda tangan. Ai dek gagah rugi mana tahu na taro. Oh tajen nih. Wan nasihati pesanatan na ya tu. Maka daya romatu musurot jemput kapuang. Jadi walau istakamu alat tarikati la askainahum manggadaka. Nawareki matu ya rupuang Allah Ta'ala wai macolo. Ya natu narampi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun gairu mamnun. Ita nigarek kanjana koto pegawe. Malasaki halangaki mau telumpulaki rumah sakit tete engka gajita. Nasabah dia sudah permanen. Makutoni roidi ya kongka malata permaning tapa menreki Makassar malasaki aja namu masara nau kira ki Allah Ta'ala berdasarkan hadis Tirmizi idza maridal abdu au sapara yakko malasai sek diata yarek gamal lalengi menre Makassar loi Jakarta no ipalopo lokai mamuju kutiba lahu kama ya'malu yukirengi amala pada ya na pegawe wetuna madisi wetuna magala wetuna mundur di kampungnya sakiman sahiha tete yukireng wetuna malasa yarega lokai musafir ite kanjana ya kongka malata ya rumah tetu. Yang kedua, ilalena surah Al-Fusilat ayat 30. Pamala iwarengi tau engka istiqamah ilalena tutuna engka malakna matete. Jadi asing istiqamah ada amal permanen kita. Mau becuk muna. Salawat ga aga. Ilalena ta sesuai dek nengkana leperi salawat umpamana tak bekasi sebut. Luar biasa dia tuh. Penenungan nih. Pesan ya tuh. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Majepunna tau makedai puang Allah Ta'ala upu puang. Masuli itu ada ya. Malam-malam dai pa makokon. Allah. Makedai reguruta. Menen narampe Fir'aun ya tuh. Makedai Fir'aun aman tu billah. Itarima tobatna. Tadi surah Yunus ayat 42. Maka demi itu Fir'aun amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslim. Mata petona kupuanna bani Israel. Dena makana amantu billah. Letu madang matempo. Dena lepu adai. Maka dia reguruta menemakre Fir'aun amantu billah matepek ka kupuang Allah Ta'ala. Napawi na rampe asemarajana puang Allah Ta'ala itarime toba. Tadi innal ladzina qalu rabbunallah
Rabbuna Allah. Apa komen rek ni matu tu nyawai ku galak gae dek na tu noleh temak kedala ilaha illallah. Ya na tu mau pelak dei nariko engka tahu ya tu. Wareng masikiri watakalina, masikiri atina, masikiri nyawana, masikiri rasian. Mau pelak dek ki mati itu. Engka tahu ada 4 pilihan. Dek kau dina jepu. Dek nau le puadai sahadatna lan ruali. Dek nau le puadai sahadatna atie. Dek nau le puadai sahadatna nyawai. Dek nau le puadai sahadatna rahasia. Nekia rupa masih pade na ditoi takabur ku amalakna. Taganti amma aleta takabur amma ki. Maka daya pak berejama ka, ia pas sempajak ka. Ia aji kak, ia mabesa kak, ia malabo kak. Ai pasti ni matu aja lalu tak bicara mapak. Pam masih napa? Pam masih si mata-mata napa Allah Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, riolo tenalana taruh-taruna puang Allah Ta'ala nasabak kaki melola. Paena tas sabuna sepuang Allah Ta'ala. Pasang kami meni, yaku jago ta sengalita, taruh-taruh jago ta. Ya ku masegek ki taruh-taruh segek ta. Tega ki melallah na sepuang Allah Ta'ala. Pasti capak na ya tunge atak buturkan na ya galai adi singenge itenlai amating. Jadi itu amating ngewet di ngipau mak kedanu biasa nasaba esos semua yang kalinga. Wat ditomak kedaki itu amating luar biasa nasaba esek ni misarakna. Temangke pamalasa tahu temangke macua engkai baru-baru ku baru ya rumah jama ku morwali napai 40 tahun umurna boleh kak mata sia napadaka ya robenena benena to beru maka dai ya robenena talai macurita aku nasab bapakna mapese ma video call isi babenena dena malasa mopa na sengiro kurang anjang rosmangi boleh mak jama tapa matemu di silaluna lenyek sakdak maka daka matepek katu sedih. Tapi itulah yang namanya kematian. Bamuare apa ia tu di turilebonan ini Tangerangi. Ini sebagai kesimpulan terakhir. Ia tua sito ngena dua mitu ake gunana. Nomor rose dia tua ipake mi mata tajet waktu sempajang. Yang kedua ia tua itaje mi pangolina amating. Apa ia tu mate tahu dua mi on ronat yakutannya waktu sempajang panlawangan na sempajang palang waktu. Dena di mabela kutu. Mamuare matu yaro mataje ki waktu sempajang nangka pangoli lesu lori harire na puang Allah Ta'ala. Upet tak mate itu. Yang minare kodompe mi parutusu taleme ku galunna taleme ku daretna. Tak kalupa natap parikawa rijepak malakal mau wal iyasubillah tak perlu aja ganang kari palawangan tamapak barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fi minal ayati wasikril hakim aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rabbi ghafir warhamu antairur rahimin wa ya posal mustaghfirin wa ya najatat taimin. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika iqraran bi rububiyyati wa irgaman liman jara wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Ya ayuhan nas usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fasal muttaqun wa'lamu anna allaha marakum bi amri madafi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yasail qailan alima inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardanin hulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi man tabi'um bisani ila yaumil warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna man nasardin wa khsul man hadzalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhi baldatan tayyibatan tajri kamu ya ilahana wa ilahuna ya Allah ya Allah. Allahumma dafa'annal gala wal bala wal fasa wal munkar wal bagya was suyub al mutalifah was syada'in wal minama zahra wa ma batana min baladina hassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.